Moi aigirire office 1978 with the best goodwill any leader can have. Bila na desturi za Jamhuri ya Kenya, bila woga, upendeleo wala chuki. Mwenyezi Mungu isaidie. Na utiri mundu ari na nganja hindi yo ati mundu uri gucoka thutha wa Jomo Kenyatta ni Moi. Tutiari utiri mundu wari na tatuici kana ukakorwo ati ni uraigua tiwe gucoka. Tondu Moi ni uria arutire wira Kenyatta na kwenyuhia gwake na ukorwo akiri Mukristo, mundu utanyuaga njohi, mundu utari na gutiri mundu hindi yo ngioigire Moi agwikite uru. Andu na makiria moigaga ati Moi hihi timuiganireru tondu iratu cia Kenyatta ni nene muno ndangihota kuiganira, hihi ona ndoimite kabira nene igi kati igiathana maundu ta macio. No as a person ahana ta mundu andu ni mamwendete tondu wathie cukuru cio the Central Kenya, uthie Kaharo Secondary kuria mwena wa Murang'a South urwitagwo Maragwa, uthie kuria gugwitwo Gitugi, uthie Naikuru, uthie Kiambu, uke Nairobi, cukuru ciothe cioigaga cia Harambee cia guteithia muthini wa kawaida cioigaga this Harambee Secondary School was inaugurated by Daniel Toroitich Arap Moi, Vice President of the Republic of Kenya. Ciothe ni gwithomaga ono muthu wathi uguo maundu maingi ugathi wathoma plaques uguthoma andu aya Daniel Arap Moi and JM Kariuki acio nio mahingurire riu wako ni development Central Kenya in terms of Harambee na njira ya kuruta mbeca na Moi ni ahingurire nyingi muno ni undu waki tondu ni atumagwo ni Kenyatta undu wothe Kenyatta endaga gwika na ndangihota gukorwo ariho physically atumaga Moi. Uguo Moi ni amenyekire muno Central Kenya kana Mount Kenya region, akimenyeka muno Nyanza, akimenyeka muno Rift Valley, akimenyeka Coast. Uguo ndari name recognition gutiri mundu ekaga ati na tondu ari muhoreri na ndaroneka na maundu maingi andu ni mamwendire muno. Niguririkana Moi atonya mudi ire yari kuma 1978 to exactly 1981 December turorete na ku 1982 but most so December 1981 nita uthamaki wa Solomoni uria tuthomaga kirikaniro-ini uria twaiguaga. Mimi Daniel Toroitich Arap Moi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. Naapa kwamba na katika kazi zangu za makamu wa rais na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi. Ya Moi wa mbere yari ya muraika David na Solomon. Ucio Moi ucio ngigwe no gacoka ningi mwenda muno igigwe ucio na igigwe tanu ona tari ngunjuria ndirenda ki igikwira ndirenda Moi wa mbere. Even now ndirenda Moi wa mbere. Mundu ko hata ku understand uria Kenyans marenda. Mundu ko articulate dreams ya Kenyans. Mundu ko ogwika ati uguthie haria Kenyans mari. That's what we saw. Gimona gicagi gwitu akihingura secondary school Kaharo, gimona kuria gwitu kagema Mihuti akihingura cukuru na kuria kungi. Moi ucio ari Moi mwega muno. Na 1979 all the way up to 1981 December 1982 January was the golden period ya Kenya. Hindi waiguaga Kenya is on the right track. Tondu aragi horo wa corruption niyo twetaga magendo, akari horo wa ukristo, akari horo wa andu kunyitana, akari horo wa nyayo na njira nguhi gukinya makinya ma Kenyatta, na akari horo wa uthii wa na mbere wa bururi, akari horo wa environment, ku protect environment itu nigetha ciana iria igoka ruciu ikorwo ciena kindu ikagaya kiega, akari horo wa githomo kia andu othe, akari horo wa equality ya Mukenya, akari horo wa industrialization ya bururi witu, maundu maria mothe Moi aragia hindi yo nauga tugwika nonanagia na ciiko tondu athiaga physically. Ucoke umenye uyu ni mwanake, twari horo wa mwanake
ura succeed muthuri na Kenyatta ari muthuri mukuru tondu agitonya power kindu 77 years you could the exact figure but he was in his mid 70s nuguo wathani ni wothe wa Kenyatta athanire ta muthuri na nikio twamwita mzee na gutiri mundu ana contradiction uguo movement yake cia very limited kuma tuge ni athie Nakuru au ima Nakuru kana Nairobi au ma Nairobi athie Mombasa au ma Mombasa okagatũndũ uguo ni kuga atiriri Kenyatta Moi oka gu succeed Kenyatta wonire mundu wina hinya urahaica ndege na makinya agicoka Moi akienda muno horo wa international relations economy ritu kahinda-inĩ kau ka mbere riari riega mutiari rioru muno tondu twakiri na mbeca twakiheagwo na twari na good foundation kuma hindi ria Kenyatta years na finance minister wake akiri ule finance minister wa Kenyatta this time his vice president who was Mwai Kibaki uguo economy yari in good footing ndiari njega muno no andu mekuririkana up to 1986 tondu ni ndigithiete ndathoma hindi ya Moi na ndambiria gwika research international research hindi ya Moi na tukarihwo na dollars ukoima na kuja na dollars ugacenjia guku the Kenya shilling was very strong ukira relative to the dollar or to the British pound. Vice President and Minister for Finance, Honorable Mwai Kibaki. Minister for Defense, Honorable James Kishuru. No contribution ya nene muno ya Moi na egotore ririkanagwo bururi uyu ni nyamu igwitwo education tondu oria mundu angienda kuga nuria angienda kwaria democratization ya opportunity ya education among Kenyans was really great 1980s ungiendire guthie university ukorwo nduhitukite na ndura mahitukaga makoragwo mari ngika form 6 twathiaga turi andu 2500 nio magathie university ciothe so the annual production ya graduates Kenya she had 2500 people by 1985 that one I can tell you 1985 ginya guyuka nyamu yetagwo double intake no hindi Moi nake 1984 ni abilia kuhingura my universities and so on to expand universities obviously high schools here expanded to go kwa 1944 controversial as it was ni a democratized education now ohoro wa quality that's another matter tondu quality no ikorwo kana ikorwo itariho but opportunity ya andu kugia na githomo opportunity na no guha thukuru cia harambe cia thira tondu either became government institutions igituika taken over by the government kana igituika mainstreamed in terms of harambe kinyitithanio na thirikari uguo thukuru ciothe igituika ni ciakate githomo if I was asked na nikio muthi all the international agencies irenda guka Kenya itirenda guthie South Africa kana Nigeria kana kuria kungi irenda Kenya tuike headquarter no Moi ni arehire nyamu itagwo environmental consciousness bururi uyu ati burayo ira mundu Kenya oragia ngainuka ringa hande muti na ni undu ucio ni tuhotete gradually gukurikire kundu kumwe turatete tanu kuona kuria turi guku ni mititu miega inu ni idea ya Moi tondu korwo ni mabururi mangi ungiambitio gatuguta guku nigetha wake ki wake manyumba kana wiki uria gwika no ni uhoro wa consciousness yu ati tuige mititu ni uhoro mwega muno uhoro wa towers akiuga kumwe kuhandwo macani na ni twagiriwo kugia na difference ya idea na implementation tondu meciria mamwe ma Moi mari mega muno no andu aria ma implementaga nake nao ni uhoro wa ukora awiga ati tuthondeke to protect andu na nyamu nigetha tuthondeke T-belts mitito-ini nigetha andu belts cia thirikari nigetha mundu ugikira macani macio ugithi kuria mutito korio ni kiuragira uguo tondu mutito ndunyitanite na mundu mambo ya Mao ilikuwa juu ya wananchi kwa wananchi. Maasai clan fulani walikutana na Wakalenjin fulani wakanunua shamba mwaka wa 70
na 1974. Those belts, that idea was perfect. No riu andu na magithondeka belts icio no nginya itonye ikiria belt ikiria nginya ikiria mutito wothe wari mucibi ugituika ni ngora, you know. Riu hau hatigathia kirihega.